mateleva nimendeka kwitha memetho na kwisiana na siko ile itonya kuthothea mbanga cia malelo vindani asikuku ya Pasaka kwa kwikithia akuani asoviku na kuola mbanga cia malelo ni ila sithitwe sikinyite kwa kavinda. Ukulo umwa ni MC wa ward ya Kalakala Stephen Nzue Mwanthi ainene kanisani wa Katoliki wa St James Kalakala kavindani kalawa kwatiania na thaithi thini wa mboya cia mwanya cia nzia ya ngalanio kwa IKIMA kanisa wa Katoliki. Ben Musau na mauvoa. Mwanini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako na ilengi ni MC wa ward ya Kalakala Stephen Nzue Mwanthi ni umiokulio kula kwe mateleva kuikithia ni masove ya kuwebi ndani ya sikukuu ya Pasaka kwa kuikithia ni matwanga alimemetho na kwivetanga na mituo letonya kwa thothea mbanga mateleva masove ala matuino kwisia ala mukite sikukuu ni matayonga limbola tuikala titawiwa tutendete tiku matayonga limbola maete ela metha maitutunga mawikaloni maitu Nairobi Masako kana kula kungi oingi Mwanthini wa menda sei kwikithia ni masovia ciana cio kavindani kasi misini ni kana ikese kwikonia na mituo ila ite ya kwendesia oza na situ zukite kwinoka mwezi nukie tayari ebingani ama masovia sei ne tusoviwe ni alimu eto ciana cio kwa misini tesisovi teisisie nikenda wethie tina sitonge alimu sibadilikie na isensise tapia tikaleva kumena sana sito na muno tuisitudia kwikala kanisani kwina maundu maingi matona sana sitona kwira kama kanisani nikenda sile siempisi ile itono thukura mivela kana mathau tusiengage with akili cio siempisi maundu nela mailete ainene anza wa kanisa ya Katoliki ya Kalakala itina mboya si mwanya sianzia ya ngelanyo kwa IKIMA kanisa wa Katoliki ni wamenda Kristo kuona ni meko masio kwa kila umwe ivindani ye ya Pasaka. Ukulu witu tuende na kwitha ivinda ye tiwe ni mwobo cia waitu kana wambwa tiende na kwitha tika meko matei na kuboya ni na kwikaneza. Vilingi wa Movo Mtongoi TV nyenita wa Ben Musau.